Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Wah! Apa lihat-lihat? Siapa yang tidak merindukan masa lalu yang gila? Wah! Cerita ini dimulai dari Leonin kecil yang ganas di dalam hutan. Request backup! Launch attack! Dengarmu! Request backup! First blood! Enemy double kill! Saudara di medan You have been slain! bukan Enemy has been slain! apa Enemy yang has been menyelesaikan slain. masalah dengan cara yang mudah. An ally has been slain. Initiate retreat! Enemy request backup! An enemy has been slain. An ally has slain the turtle. Para Leonin tidak dapat bersembunyi di Request balik backup. namanya. Wah! Para veteranlah yang bernilai. Ally has been slain. Ally has been slain. Initiate retreat. Semua makhluk bodoh akan membodohi diri mereka sendiri. Launch attack. Semua kelemahan mereka harus dimanfaatkan. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Aku butuh sesuatu untuk melegakan tenggorokanku. Berlarilah semua. Slain. An ally has been slain. Killing spree! Your team destroyed a turtle. An enemy has been slain. Launch attack! Shut down! An ally has slain the turtle. Cukup sudah. Ayo beraksi. Wah!
sabar Slain an kembali enemy. saat kita selesai. Double kill. Request backup. Semua makhluk bodoh akan membodohi diri mereka sendiri. Ho-ho! Request backup. Apa gunanya menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah? Mungkin aku tidak tinggi, tapi aku kuat. Aku butuh sesuatu untuk melegakan tenggorokanku. Ho-ho! Killing spree. Double kill. An enemy has been slain. Bukan orang tertinggi yang dapat kamu temukan, tapi yang terkuat. Your team destroyed a turret. An ally has slain the turtle. Initiate retreat. Aku tidak sabar untuk berkumpul kembali saat kita selesai. An enemy has been slain. Unstoppable. Double kill. Para Leonin tidak dapat bersembunyi di kubah itu selamanya. Butuh dua orang. Enemy has been slain. Ho-ho! Hey! Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Semua kelemahan mereka harus dimanfaatkan. Berlarilah cepatmu! Hey! Godlike. Enemy has been slain. Our turret has been destroyed. Killing spree. An enemy has been slain. Request backup. Semua kelemahan mereka harus dimanfaatkan. Killing spree. You destroyed a turret. Request backup. Legendary. Double kill. That was amazing! Triple kill. Maniac. Aku tidak sabar untuk berkumpul kembali saat kita selesai. Your team destroyed a turret. Aku mendengarmu. Your team destroyed a turret. Mungkin aku tidak tinggi, tapi aku kuat. Shut down. Berlarilah cepatmu. An enemy has been slain. Double kill. Shut down. Mega kill. Shut down. Your team destroyed a turret. Has been slain. Shut down.
Aku butuh sesuatu untuk melegakan tenggorokanku. Hoho! Ternyata Aulus tua ini masih muda. Request backup. An enemy has been slain. Hoho! Berlarilah sekuatmu! Dukung juga! Ayo beraksi! Haha! Ally has been slain. You have slain an enemy. Ally has been slain. Enemy double kill. Our turret has been destroyed. Ally has been slain. An enemy has been slain. Enemy killing spree. Enemy double kill. Berlarilah sekuatmu! Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Hoho! Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Haha! Ally has been Hey! The enemy has slain backup. Siapa yang tidak merindukan berlarilah sekuatmu? You have been slain. Bukan begitu. Initiate retreat. Launch attack. Shut down. An ally has been enemy double kill. Launch attack. Initiate retreat. Semua makhluk bodoh akan membodohi diri mereka Our sendiri. turret is under attack. Berlarilah Our turret has been destroyed. You have slain an enemy. You have been slain. Our initiate retreat. Under attack. Okay. Initiate retreat. Ally has been slain. Initiate retreat. Initiate retreat. Our turret is under attack. An enemy has been destroyed. An ally has been slain. Double kill. Launch attack. Initiate retreat. bukan orang tertinggi yang dapat Our membunuh, inhibitor turret is tapi yang under attack. terkuat. Berlarilah cepatmu! Hei! Cerita ini dimulai dari Leonin kecil yang ganas di dalam hutan.
Apa serunya menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah? Haha! Ya! Hey! You have slain an enemy. Slain. Launch attack. Saudara di medan perang adalah saudara seumur hidup. Gather at the Lord! Para veteranlah yang bermulai. Gather at the Lord!